au content d'une histoire. Une histoire meus kleet amañ ban nuelgot, en tual deus an nuelgot gant pot koz, peut dans un arme vraiment. Une histoire a gonte pe son meus gret ar pot vid bea skarzet deus an arme, vid bea reformet. Qui sait oa be kotetim. Te war mat pot yaouan ugen lasso, tre gont lasso, da ugen lasso vi che gret gar yaouan gant du yaouan ar service militaire. Bah, ja. Plus war mat. C'est quoi ça? Ar congé vi che gret deus an dra. Hag tout ar yaouan vi che kaset an arme da c'haz an bennak, ba Brest, pe ba Kemper, pe gant bloket. Hag lizer vi che kaset bar ger, hag ise ouie vi che galvet de zont an arme. Hag me, poent digwet an oa, lizer gal, meus risivet al lizer bar ger, hag ise on be galvet dans an arme. Me, ar mar ese, j'ai inquiétude gant an arme. Faut-e ket din mont an arme, faut-e ket din mont de soud arme. Me arabat chom bar ger. Modal vi ket kaset an lizer, met ar gendarmet vi kaset. Ar gendarmet da gas handout, bar prison. Hag me, ar mar ese ouie, ma klevet an istor deus ur potral, ban nuelgot, a oa beskarzet deus an arme dija. Oa beskarzet deus an arme en nebeut michu euro. On bet de vel na. De hout, pe sur moun na gret ar pot vid beskarzet. Kavet meus na o labourat an douar ba parkeir. Ya, mon ara, bon, me zo be galvet de zont an arme, même faute killing. Mais goud aon be reformet te. Ha, ya, be reformet. Pe sur mod peus gret. Ke gwalziez. Ah non. Toke me lard out klan. Lard out klan. Mais non ket klan. Non, non ket klan vel just, mais que me ober hor van, hor min de vea klan. Donc me lard de spawn gain, donc me lard kad redek, que me lard ne gleves mat, donc me lard ne veles mat. Ah ja, mais enfin kenzo aze en arme. Voilà. Ah ne, bon, pas gen meus an autocar, autocar en nuelgot betek Brest, dar mar ese vi jen autocar aie betek Brest, kin vraiment. Ne, bet on bet er c'hazean, digimeret gant un officer, colonel, lieutenant, général, mais non ket barek va remadou an arme. Ne, gret ar paperachou, roed me anno, pleur an ganet, an omemam, an meuzad. Hag var l'air, j'ai kaset an dud d'or ar seurt visite médicale. De hout, ma o mat an trao gant o korf, ma vi che gwez de zon de servij ar patri, quoi. Hag setu, kaset an bet en tual za c'hazean, bat tir medicine, digemeret an bet gant ar medicine. Bon, mat ar yehet, oh ya, mat war. Mais, rien ne, adin dlav. Ne velan ket gwall war. Ne velan ket gwall skene. Non, setu, on bet a sammez en tual deus a tir medicine, e pen en trepas, hag e penal oa ur voger, a staget deus ar voger oa ur skritel, a skrivet var a skritel en alfabet. Letrou lizeren nou en alfabet. A, B, C, les autres. Hag ur mat pe non zo gret an trav, hag ar medicine zo bet e penal an trepas, me zo chomet ae, hag setu ar medicine eus diskouezet din an alfabet. An petay al let gentañ, nous on ket. Hu ar man an alfabet, ya, me oa man an alfabet, non, un A ni, un A, ah bah, ya, ma beus rand, ya, hag bon, an eilizer en aeg, petay. An eilizer en a zo? Ya, an eilizer en a zo, goude an A e petay. Ne velant ket. Non, ne velit ket petay. Ur B.
Ah, orbe, bah, ja, ma peus. Hag an tri lizeren, pete. Ne velant ket. Ne velit ket. Al lizeren nou vez skrivet war a skritel? Ar skritel a zo? Ya, just ur skritel a zo, ez o staget eus ar voger. Ur voger a zo? Ne velit ket ar voger? Non, non, ah ne, setu, bon. Skarzet on bet eus an armeg isi. A d'armar ese. D'armar ese, vije ket met daou autobus betek an uelgat. Eus Brest betek an uelgat. Ne, ba goude kriste e war ret din, gortoz an noz, vin mont distri d'an uelgat. Ha ne, bon, oa ket kal strador, ne on bet cinema. Hag cinema, ar marize, oa ar film an bet Le Déserteur. Hag on bet de sel de zout. Hag digwedan gant an dale ne cheredoa ar goulou dija. Laket ben eus fouez war ar gador. Hag goude ar film. A lumet en dro ar goulou. Oa ket nemet soudarlet. Ese en eus mont kuit didrous. Mais sandenn meus un dorn ar meus skoazell. Ar medicine oa. Hopla pot! Gwen meus o ben am edimant el c'hazer. Ah ya, matresien, ya. Eus ket mais change din ne velet ket gwall skler. Non, ne velant ket gwall skler. Mais rien ne ket din là, ne velant ket trabet, ne ket skler, ne ket trabet. Ah ya, ne velet ket trabet, mais pet a rezamant bar cinema. Bar cinema? Ba l'oz doue, me chanje din be a ba autobus an eulbat.